Reka nongere ngusuze wowe udahwema gukurikira Warasubitse TV Rwanda, ni Red Voice nk'ibisanzwe. Reka nkohereze ikaze aho uherereye hose, yaba uri mu Rwanda, hanze y'igihugu cyacu ndetse n'abandi bagiye batandukanye bo muri bose. Reka mbifurize kugubwa neza. Ni amakuru y'imikino rero nk'ibisanzwe nk'uko dukunze kubana. Uyu munsi rero mu biramutse bivugwa cyangwa se byabaye mu mupira w'amaguru nibyo nkuzanire. Muri Amerika, ikipe ya Inter Miami yatsinze ikipe ya Cruz Azul ibitego 2-1. Ni mukino wa mbere wa Lionel Messi yakinaga muri ikipe ya Inter Miami. Muri uyu mukino rero wa mbere wa Lionel Messi ari nawe yahise atsindamo igitego cye cya mbere, ari nacyo gitego cyahesheje ikipe gucyura intsinzi, cyane ko iyi kipe yasaga nkaho ishaka kunganya, isa nk'igiye kungana n'ikipe ya Cruz Azul, ariko Lionel Messi nyine nka Lionel Messi yaje kubona umupira w'umuterekano awukubita mu nshundura, intsinzi iba irabonetse. Lionel Messi uduhigo twishi akomeje kutwandika no muri Amerika igiye kuryoherwa n'umupira w'amaguru mu by'ukuri. Rero uyu mukino wayihuzaga n'ikipe ya Cruz Azul Inter Miami ni umukino witabiriwe ku mpande zombi, yaba abafana, yaba abasitari batandukanye nka ba Serena Williams, LeBron James ndetse na Kim Kardashian bari mu baje kureba umukino wa mbere wa Lionel Messi yakiniraga Inter Miami. Lionel Messi rero nawe ntiyabatengushye, yatanze ibyishimo atsinda igitego cye cya mbere, nabo basogongera ku buryohe abandi barushije kubona uyu kizigenza. Nabo rero uyu munsi baje kuba rwose abaha ibyishimo, igitego aragitsinda ndetse n'intsinzi iraboneka. Inter Miami rero ni ikipe isa nkaho itangiye kuzamuka, byaba mu bice by'abafana, byaba ndetse no ku mbuga zabo nkoranyambaga. ubona ko ari ikintu gitangiye guhinduka nyuma y'uko babonye uyu mukinnyi Lionel Messi. Naho mu ikipe ya FC Barcelona iri kumvikana na Atletico Madrid ku mukinnyi w'umunyaportugal Joao Felix. Bari kumvikana ko Joao Felix ashobora kujoininga FC Barcelona nk'inizanyo, cyane ko ikipe ya FC Barcelona n'ubundi isanzwe ifite ibibazo bya financial crisis, n'ubundi iri kubona uko igura cyane, ariko yumvikanye na Atletico Madrid bakabona uyu musore Joao Felix, babonye umukinnyi mwiza, dore cyane ko Joao Felix turamuzi mu ikipe y'igihugu ya Portugal, turamuzi muri Atletico Madrid. FC Barcelona yabibonye umukinnyi mwiza usanzwe umenyereye imikino ikomeye, yaba iyi shampiyona, yaba ya La Liga, yaba Champions League. N'ubundi ni umukinnyi usanzwe ubimenyereye Joao Felix, kuko n'ubundi yari umukinnyi usanzwe usa nk'uzikina, ntago yaba ari umukinnyi uturutse kure ngo biramusaba kumenyera cyane. Barcelona yaba ikoze deal nziza cyane iramutse ibonye uyu musore. Naho mu gihugu cy'Ubufaransa, ikipe ya Paris Saint-Germain yasize uwitwa Kylian Mbappé imukura mu bandi basore bari bagiye muri pre-season mu Buyapani. Iri rero kirasa nk'icyemezo cy'ubuyobozi, basa nkaho bashaka kurebera uyu musore kugira ngo barebe ko babona indi kipe imugura, cyane ko Mbappé abasa n'ubundi nk'udafite intumbero ze z'igihe kizaza muri iyi kipe ya Paris Saint-Germain. Rero abayobozi nabo bahisemo gusa nk'abamusiga kugira ngo barebe niba bashobora kubona uwabasha kuba yamugura, cyane ko Mbappé nk'umukinnyi nawe ukizamuka, ufite ibigwi, umukinnyi uzi umupira, ufite inzozi ashaka kuzageraho, ufite ibikombe yifuza kuzaterura. Hari byinshi byamugora cyane akiri muri ikipe ya Paris Saint-Germain. Nubwo Paris Saint-Germain igerageza gusa nk'iyakiyubaka, ariko
ubona ko bikirimo urugendo kubona nka Paris Saint-Germain itwara igikombe cya Champions League. Ni ibintu bikomeye, bariyubatse bazana abakinnyi bakomeye, ariko n'ubundi ubona ko bisa nk'ibyanze. Rero Kylian Mbappe nk'umukinnyi ufite akazoza imbere ye, nawe aba ashaka kugira ngo agere ahajya, abone ikipe ibasha kumuha ibikombe byose yifuza. Reka dutegereze turebe ese ninde uri bugure Kylian Mbappe, ese ni Real Madrid nk'uko abantu benshi babivuga, baba basa nk'abarangije gukonfaminga ko Real Madrid izamujyana. Ese Perez araza gufata uyu musore, ese cyangwa arerekeza mu yindi kipe? Nibyo gutekereza tukareba, burya ntawe uvuma ibitararenga, ibitarakirwaho imikono, burya nyine biba bitararangira. Reka rero mushimire wakurikiye Waraserutse TV Rwanda, mushimire wakurikiye ngewe Redford. Reka tujye tubana, niba wifuza ko tuzajya tubana kanda subscribe, niba utarayikanda utange like, utange comment, ubundi tuzajye tubana igihe cyose. Murakoze.